Znači, sve je tu, sve kontrole su na dohvat ruke, svi vinčevi su tu blizu. Ima dva izrazito dobra autopilota, hidraulična NKE, koji imaju svoj daljinski upravljač. Kao i kod Minija, on, kad ga uključiš, on vozi sam. Tako da se stigneš i odmarat, međutim za razliku od Minija on ima izrazito dobru komunikaciju koja je u klasi Mini zabranjena, satelitsku komunikaciju i navigaciju koja puno olakšava boravak i život na brodu. Sve je to dobro, ali ne treba se puno pouzdavati, autopilot je više kao nekakva ispomoć. On nije, znači, kormilar broda, ti si. A autopilot je samo pomoć u nuždi, ne možeš se osloniti na njega. Iako jedričarica samci, recimo na većini regata, skoro 80% vremena, 90% vozi autopilot, ne vozi. Ali svejedno, autopilot znači nije član posade. Iako ga nekad treba dosta maziti, paziti, baš zato da funkcionira kako treba. Kad imaš veliki square top, ovo, znaš šta je square top? Onda, kad si sam, onda dođeš ovako jedan sistem, vidiš kako je velika sila. Tako budeš sama stavljena. Stavi se to tu. Da, i onda ti se stavi ovo. Većina, 99% koji imaju square top i imaju ovaj sistem. Kad nema vala lišo more, što lakši brod. Što lakši brod, sve van, sve sad malo po jakom vjetru u krmu kad budeš ovo glisirat. Onda ti je sva sila na ovome tu. Sva sila ti je na tome. Tu ti je velika sila i brod juri i nekad ti zabije se u val i onda ti jarbor samo trzne naprijed. Tum! I onda ti zna kroz štoper tu prosvirat, kako šulica, cupni, onda jarbor ide djel. Zato obavezno na vinču držite. Ajmo mi. Uvijek kad nemaš šta radit na brodu, kad misliš da nemaš šta radit, onda se vidmaš konopi. Znači svi konopi moraju biti svako u svojoj vreći spreman. I postoje konopi na koje moraš staviti čvor na kraj, postoje konopi na koje ne smiješ. Škotina špinakera je jedan od tih konopa gdje ne smiješ staviti čvor na kraj. Ako ti nešto ode u zrak, onda ti najčešće taj čvor dođe. Kad jedre to tvoje, nema tu nešto, ne mogu, nego unaprijed kao u šahu znaš ono pratit šta njemu može krivo pokrenuti. Odmah otvoriš jedan, drugi, treći. Znači samo gledaš drugog čovjeka.